Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka All Meghalaya Karate Do Association kalapan bena ba u Gideon tumpun ula syajiat ban Mihkhmat ya kari India haka under 21 men's kata kategori haka AKF24 Cadet Junior and under 21 Karate Championship Raja Arpusau kabandong ha Aman Jordan nadu ka handel tarik hadu khatway tarik unai luar Raja Arpu Henrio u Gideon ula syajiat hadian ba ula khore katak maksiar haka 5th KIO Senior and under 21 National Karate Championship Raja Arpu Henrio kabalong ha Talka Tura Indoor Stadium New Delhi nadu Arpu Henrio tarik udempang hadu ka shitarik ulabayar Raja Arpu Henrio nalor kini kijing job u Gideon ula khuru ta kamarnong haka 10 Cadet Junior under 21 but Senior Karate Championship Raja Arpu Henrio kabalong ha Dhaka Bangladesh nadu khatsan tarik unai tung hadu khat khandai tarik unai tung Raja Arpu Henrio kajing syajiat jung u ban Mihkhmat ya ke India kadong kajing sarong ya kajela bat ya barok ka kinhuan karate na kajela ka All Meghalaya Karate Do Association kal ai khuble yu Gideon bat kitbok yu bu unang la ban yo ek jing job ha kajing elekai ban sawan bat ba unang beteng ban wan ra ek kajela bat ya ka ri lingba kajing elekai jong u